Phi Baro Parlo Kujonga and welcome back to Bayamud Vlogs. Kadang ke stream tagas ni ngiwan chene ka thain sorare mangne kowe ke jaka ka bi khot ka kum karang sok kham kadang ka sait kadang bolong pul lang to abakane ka don hang thain kadang hapa pu area like ngeu kyo ngai na like ngeu bani sisti cepat sti berang to jaka but pilaro bani indi thain thain na siliang sti ba khamjan chu sho tingi one trekking hang tagas ni na gym ngai la me ki gym members ne kumba live pesan ni sa pongot kita he kita notification juga fi kita live sannya poi ini team tagas ni ban track kawi ke kada ke trekking kom si banta ban ki ekamet ka phat ka jongi ki gym members ban yo ban le kai umrok tu yo jingi ka jaka ka bolong pulang tu tingdang ya atar sti bal ka pani phi ka jaka ka itnat bha ka bro sti ka jaka ka khot ka kum rang so kham Tewa kalian ban like, share, subscribe ke nek video. Kadang mapila ban isu show ke video ke bandang upload nane semat. So, ano mo kutin show? Off we go. Take parang ta 11:39. Dari di showroom menta kalau ti kamera dei ko basngai ko bae fi kalong surok sudah P1 lagi kali 4x4 kadang like kali P1 hang ne namar new surok dengan tetes di showroom kalau jauh slap pun mula buat kermen bekanom slap re de kasujau ko ner dangjang hang ba kawa kalong ngobkhoi ko kalong ngobkhoi ko ba ila pun is po to kalong kasta clear to menyo jing to te Slam shoot try. Next kalau minit nang. Apa is tak 10 minit ni? Ni dei nang teu. I guide jungin tagas ni. Dei stong layar ngeu nang ni. Dei parlogro be puli lang stisa college mswa. Dei kadang no arsus tu serum menta. Ampoi kedeng jaka ka pang tu wan besi ka rang sok kham. Ento. Kita dulu asal sisa po si, biasanya utak di sawah dan bawah si, lagi jago ertat. Nah, banyak ni napo juga ni set kerat kini. Bat kene, tapi kemau ingai ke jenglit trekking spot Zuko Valley, haka bakedon kung gini keset stay. So kung jingrong napo try juga ni keset. Kalau tek apol mengirung ban mi satu sodon ke cross teman keding pernah ke Zuko Valley. Kalau tek kung tu bat ke Kemau ingat section, kasi nglit trekking sto. rang so kampol sang ne
masa kadang-kadang kajaka beri ke kenapa orang final pot deh pekong jenis kalong blue kalong pulang nih barang dalam teksat dan di malam jenis terong deh bagi orang bertanya kita nih dari teksat gila don nih langsung kamera tenang sih kita coba one away ro gon sih sana kita coba jom nang kena lor sih kita ke tukang nih kalau pool mas deh kena ke bah di tempat ini mereka sorong lah tapi ada gedeng sorong juga mereka langsung kamera Come on, guys! What, man? Kini yang nih kedai ki jingle klamakor जो कि बरे की बा वन जंगी की वन काय हंगने के जका हंगने की वन के जका की बजंगाई भागे एक जात को मस्टंगन ता bonra ikine ke tiar ban panjabo hंगने के जका हंगने this is something that should not have been done but ki breu ki bom biang ka jung bujung perkhat rai ki breu bisteng khle ki le gomne ki bom berat ke jaka hंगने apo padang jo khlau hंगने hachka kenra biang kine berat ke jaka de berat but dek lomba ki breu hukum kine kau pun jabo no kemariang jungi kamtam ki jaka jungo kai ki ba itanar bha ki beren komstu sharom da ka ba wanra dengan ki jabo ki jaban ki jongke ila wan phaim ta ki don ki basa tisiden fi tenang stay ki don ki beren stisha khamat jungaro dengan terter te kana ka trip ko jungi na po fitness tribe kada ke gym ke jungi ang te hajao bungai sel le kai te la dei por phaim ta la jan slap sunan la jaung no mala ila ilu milang ila on phaino kato ke presiden kada ka rang sok kham kada pikwa banwan hang ne ka kalau masuk ba banwan ada pira go 4x4 kalai lenti haru khli jung to ko ksai jing to pisu yai tang mas arlai minute pila point to ksai jing to te ka kalau bi tanat ba hakawa phila banwan sparlok ne maybe family ro phila banwan kam dei ka ba bania jeng to nanti kalong besok ha te ampun no ini video ne oh wait ne this guy anyway duk niang to ampun no video ne in sekondo part Aku make a video dengan sunlight maybe next week. Till then, thank you for watching the video. Stay safe, take care, and bye bye.